Ana baro itene ro inchala da ne kon ko juba South Sudan chet kamen chala ye. Ka kwi wuro mi chal ka Dr. Martin Lomoro. Yen worde kono te ka juba South Sudan che dore godere bara ar ka dere roy. Ko yen kwany ga yega tete ne kun tin konte naka. Wala ga kumi mitakel ka ye. Ai shuan ka ye. Mi chere melody ne interest community ka dun. Roy bala den tame. Chadelat. Ku gente ka magur na jawo bakula lariye. Chang chabo wolong. Reide. Chabo roy tina long ko na me social media. Ka sing. Yen kala kan ka tidi jike. Tembe ton magura balariye. Urme chal ka Dr. Martin Lomoro bel ka nuare. Nan mere nyando cha bel. Ko Lomoro. In go belara wale teka counties to go. Ka 16 counties to la nyinware. Kanga yejetit. Ununu go meche ko bararan wale. Bero yadan be balat. Ka social media. Ka jawana na cha kamje. E jika door. Tele poñ medene beleje. Chiede yene beleje. Yene de kontere. Ne de konteron ko dega. Ka ne de konter na ka kume dun. Melaje wandun ka kamyana malumat ka shiatan wargang ne wobi ne ka bika na kogan bari am den kulisham shika yene de kona tare ti de barar ka warga ganan e biari shu te maga yene ka lomoro ne de kona de ga ka ne de kona joike ka ne de kona nake shiete ne yen ka kelke kumedun ko kuma South Sudan me gor ka jamedan chene dial chakana me kwanke guike edune ni dial ban me chebe chop e che kware che ka chebe tene te lo che ka tan warti ti ten kona te dor tila wana ni chine ken che me chaka na kana ter kana wala kamor ka mako kana continue na ka kentame che comedian ba la che comedian ko na ka an malare je we che de beli Lomoro shanga dane kwanke wurme chalka ma joda che parar Yarieti baby ti jeng na kan long ti be do point do na beleni chun me chal ke norwew ko norwew chi chek yen ro ka chi chek ne te ko ne chi do rar ye chega gurjang mala ko ro ne salba kir ma yadit yene chagde ye shuduma yarin mileni norwew yalar ka public niam South Sudanese dial 64 twice he lesay 1963 te konde roy gurme chalke lolten kika tekalia jaloy kuma keli o me ko ma joda cho yenji do arun tin chalka gat kun te kangana roden chara ka chole to release cho yen kuma jino ba Sudan chara ja kama authority en go bana ka yingor by all means chalar go baka gor ka lungishuk kan to release to kama yut tor me chalka pagak baka gori dor me chalka Nasser ba gor ka pangak ba gor ka bentiu ba gor ka lonwar ka ba ka gor ka ulang ramela de she urjanga she urja ba ka che ur morlene she sorry she ur nyam nyam ne she wudo ko ken e wonware ngum de yene de wo kan ite ko ne ko le nyam den ngum de wo de la da ken te kerin mala ka bana kon nora kon la warid me shabarar Aisha wa lunjo molono we yen ci aron ko de raga ne de kono de ga kane de kono ci sholo de release ka wurmi chal ke par kol te kerin mishala jawa wurmi chal ke Dr. Yama char chola jeni ko rana garma char mate cha yan ka ci jinci na my responsibility da kine yeba ko yana nga ka yana nga de share ma char cha ba ko par kol Rida mo chia de la regina de lo ngwani tane ndo kon jel kel ke Peter Lambus. Ko kane ri jen kare ma chari walda ka party dien mi chal ke SPLM men te pingur ma chala sal pakir ma yadir kajin. Ira me pa ire ma char pa ye ko changa na pa ke ni tim. Diri la rida mo puj. Ko la yena ngade chia ba ko ka chia ko already. Me shi wur me chal ke. Wur me chal ke.
pot kan chol me chalar cheri ma char che ba ko ja ro ira ran ta ma ko jube ani ja ka si jen kel kare ka ur ma chal ke doctor ya ma char Allah ri ga na ko dang doctor ya ma char pes ma ne jen ma ko je pes win men karier kon la yen ga ne diar kon ro chia kalin ko do mulin yen ga te ka de yen puy ga di sia da wara jam ko kan ire kon ja ka ye ko yen ba account is kon ba ka da be ta ga ti je kan ti ko ka yen so ri kon sia lat kan ngan nyando che kalin ko ye je interest dun malaria ne je sia te ka por jag makam yen jara gori yen go jen te ka ba lenga ye ko me dun me dong mi chiro de lo da mat kanetin dial konta ro jiri uden dial ka ga nater amu kanin barar changa bol kana ka at kana man mur ka gam bogo ka man ta me shaka display chene ken ka dor charwel ta me bin yal bedam ram kel karo ade me charo ide leng yen wari dial kon la yena gurgo ama ka leng yen jawda e wur mi char ka Simon kun poy karo ram e chiro ka to ka kan idia tete ka Simon kun poy munono wagan madaro na itin dial kon larga jewoni titi malat ka kan cheto ai chuan ka kare idien ko kan pankien li kan rodien lo moro bat kan ire kon ba go ite kan tela ngai ka to kan ba ye dol ka dol ka ye ko go bi lo moro ba ben ka account is nukun ka yen lo moro da yen ko le belde ka jene representative do arien kana ji do arien chola to release kan ire kon nyen kana atim na ka kel kan hore ka equatoria kana ro de je changa dana bela to release to ko te kel ke doctor ya machar ka yen ko te kel ke sal pakir sore ka yen ire kon chal ka no hare chiare je so to cheka kan to yen ire kon ro gwa ma do mi ngan po ngan mi nyanda o me chede barar ka jawna ni chialat ka mani yen liang de kon lingen ititi yang aja ka gunyo bar malat ke ne ititi e project kieto kona asia ne konde ko abia kala ramanu go konte ka tene biya ko me jona ka kada yeno barara wala ite ka me jema cha lar yera mate ka yakel ngoma diu yene der kan cha lar karamo ganga